Ahakoa te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e maioro I ngā whenua o te papa atawhai ki te keri kōhuke. Kei te whai whakaaro tonu rātou ki etahi atu wāhi, hei keritanga ake mā rātou. Hei tā te minita I ngā take rawa a Jerry Brownlee, e mea na rātou ki te ine I ngā whenua o te tai tokerau. Hei whakamārama mai I te hohonutanga o tēnei kaupapa, ka whakawhiti atu tātou I naenei kia Roihana Nuri tā mātou karere I te whanganui ātara. Roihana. Scotty, kua huri ke te tuara o te kāwanatanga ki ngā whenua kei roto I ngā ringaringa o te tari o te papa atawhai. Engari tai hoake rā e te iwi no te mea, kua huri ke te aroaro o te kāwanatanga ki ērā atu o ngā whenua, kāri te tiakina I tēnei wā e te ture. He kāheru I tanumia I raro I te tepu a Jerry Brownlee, engari kaore rātou I pai kia whakāhuatia ia. I nā hoki, kua tanumia tā rātou kaupapa. New Zealanders pretty much told us, leave it alone. So that's our decision, and we'll look to the areas where they're more comfortable with. Me ua ka kitea tētihi huri taka wainga pēnei rawa te nui I roto I te ao tōranga pū. Ko tō rātou hia I te tuatahi, ko te tango I ngā whenua, whārau 50 heketea ki waho I te wahanga tuawhā o te ture, hei kēritanga ake mā rātou. Engari, nā te auwe a te iwi, ka heke iho tērā nui ki te 7 heketea. Ko te whainga I mua ake kia kēria ngā whenua 3 heketea te nui I te pāka a iwi o Paparoa, 2 heketea I te pare hauraki, 7 heketea I te mautere o Aotea. Engari kua nehua tērā whakaaro I naenei, kua hua ake he whakaaro hou. If you get the notes on the aeromagnetic survey and how it's conducted and what it'll show you, it basically gives you a head start on prospectivity. And brings you forward many years from the pick and shovel arrangement that might have been the way in the past. Kei te tautoko te kāwanatanga I ngā mahi ine I ngā whenua o te raki. Tērā pea ka kitea he kōhuke, he rawa kei reira. Look, I'd suggest you talk to the Northland District Councils and Enterprise Northland about that particular issue. They've got a clear idea. There's lots of potential. Kua tū ngā pihi o te apitihana. We know that the government has an appalling record of consulting properly and talking properly with Māori over these issues. So I'll be very surprised if they have done that properly over the Northland issue. Me ka hana te kāwanatanga te whakarongo, te aro atu a rātou nei whakaaro ki ngā kreme tiriti, ki ngā tino take o ngā iwi o aua whenua. E ai ki te māngai mo te tai tokerau a hone harawira, ka kōrerotia tēnei take a pōpō I roto I tētihi hui a iwi. Roihana, kei te pēhea ngā whakaaro o te tai tokerau ki tēnei kaupapa. Ka tahi anō tēnei tukunga pāho kua tai mai ki a te karere, nā kei te puku te rai o te heamana o te runanga o Ngāpuhi a Sani Tau. Hei tāna kei te takahi enei mahi a te kāwanatanga I te nohonga kreme o Ngāpuhi. E whakapono ana Sani Tau, he mahi māminga tēnei a te kāwanatanga, arā ko te tango I ngā raua katoa o Papa Tuanuku I mua I te whakataunga o rātou kreme whenua. Scotty. Tēnā koe Roihana Nuri I te whanganui ātara e te iwi.